ایسال خواندن بو سالانو دست بکریه لبتنه خواندکارن پولا دازده آمادهیش برکو قناعکا گلکا حساس یا چرن ویساز اجبوی خواندکاران زودتر دست بکر ایرو 27 مهه دست بکر بریاره لدهی مهاده قناعن یکی و دوه ین بنارتی اوج دست خواندن بکن سه و حتی قیازه دب شوی کدم با 27 ماه ایرو خواندنا دازده آمادهی به همو بشن خوب دست بکریه خواندنا قناعن دن ین یکی و دوه ین بنارتیش برکو اوج حساسن گره که اوج پولی داد آماده بن بوان لدهی ماه دست بد که پشی 14 روزان جه 27 نهده لبنارن اگر هاتو تجربه که باش و پروبریا پروردگار سلیمانی گوتی ده ده خواندکارن یکی دوی جی بچن او ده هنک روشه خملینن ده تخمینان بو بکن لسه ده پیمانگه وزارت خواندنا بلند ده دست دامی کرد قناغن سه حتی کو یازده بریا روسا کو خواندنا تکل بیا آویته با و دیسان مثلا خواندنا آنلاین دست بکه حتی کو دمکین دیار کت پشرا ده وزارت و حکومت ده بریا السروی کبدن تایب جن جمنا بلند رو بروبنا کرونا کل سر استان جمنا وزیرانه لم هرما کردستانه لپارێزگەهێ نوێ مامۆستایان کو دەرسان دەدەن 12,658 ئەvە سەر وەزارەتە پەروەردەیڤانە هەژمارە خوێندەکاران ژی زێرەترە ژە ملیونێک و 700,000 خوێندەکاران دبستانێک و خزمەتاوان خوێندەکاران و مامۆستایان دەکەن بێگومان هەژماراوان کێمە لەگۆڕ ئاستا پێدڤی و یاکو پلان دەخوازە نینە 6,429 دبستان لە سەرانسەر هەرێما کوردستانê hene ku bi vî awayî belav dibin. Hejmara dibistanên ku li Herêma Kurdistanê hene weke me gotî ew 6,400 e li Hewlêrê 2,165 in, li Silêmaniyê 2,006 in, li Duhokê 1,606 in, li Helebce 143 ne û li Kerkûkê jî 509 dibistanin. Xwendekarên ku li Herêma Kurdistanê dixwînin weke me gotî milyûnek û 700,000 xwendekaran zêdetir in, li hemûyan zêdetir li Hewlêrê ne 507,125 in, piştre li Silêmaniyê 528,596 in, li Duhokê 409,820 in, li Helebce 26,719 ne, li Kerkûkê jî 9,989 xwendekarin. Hejmara mamostayan jî لهولێرێ 37,750 هەن لە سلێمانی و ئیدارە گەرمیان ژن گەل بێگومان 45,922 لە دووکێ 26,661 لە هەڵەبجە 3,935 لە کەرکووکێژی 6,381 لە دووکێ گەلە جەگلی تێتەکردن کو لەگۆڕ هەژمارە خوێندەکاران هەژمارە مامۆستایان گەلەک یا کێمە دامەزراندن دەبێژن بەشە کو بە دووکێت کەڤە گەلەک یا کێمترش وان شایستە و یانجی مافێک وان هەیە ئەم دەچن بەحسا خوێندن یەن پەروەردەیانە حکومی بکەین ئەوە هەموو یەن حکومی بوون یەکومە بەحسکردین بێگومان سەر وەزارەتە پەروەردەیانە ئەڤژی لە یا تایبەت و یا حکومیە هەژمارە مامۆستایان 7,198 یا خوێندەکاران 6,571 لە دبستانێک و یەن تایبەتن ئەهلینە 376 ڤایی بەڵاو دبن سەر هەرێما کوردستانê li Hewlêrê yên nehekûmî dibistanên ku hene 224 خوێندەکارên wan 44,665 mamostayên wan 4,386 li Silêmaniyê 100 dibistanên nehekûmî hene خوێندەکارên ku lê dixwînin 22,514 ne mamostayên ku dersa dane 1,854 li Duhokê 44 dibistanên nehekûmî hene 8,407 خوێندەکار lê dixwînin 869 mamosta dersa dane. Li Helebce sê dibistanên nehekûmî hene li Kerkûkê jî bi heman awayî hejmara خوێندەkarên nehekûmî yên Helebce 322 ne mamostayên wan 24 in li Kerkûkê 663 خوێندەkarin 65 mamostayên wan hene. Ev bi giştî ew amare ne yên ku li Herêma Kurdistanê hene bû destpêka xwandinê li ve bû hemû qunaxan e ev qunaxên ku ew dest bi xwandinê kirîn tinê dazdey amadeyî hemî beşên xwe ve.